litum hem kedo bor pik ari kang sama por nang litum asap so hom dam pen kiju jam jam phan ning hang mate nang litum concert non pu apor apot kelang ning che parong nang tum jong si ning che parong kang tum protang te nang litum apani si berta ke Karbi Anglong along ri ki parong sopi Karbi people hall Taralangso along Sarlongki pe ne MUNTHI e the live show labang sa concert tak panpon Sarlongki pe alang lilam jong si chathan tam protang te alang like inut one of the most talented singer in Karbi Anglong alang like inut nong nam che thang klong alun se polo asi alang lia concert for the first time no ladak Taralangso Karbi people hall along kapaman pon chita si nangli tum jong si concert lang ingtung protang te dak Karbi people hall Taralangso along dang humrik non bangik non lapena bangso live show kilang dun long kya phana ditum ticket aning dang ji ticket anon make pharo hini pen si pangcheng ponik po lapen VIP atuma phana bangke lake 500 mate pharo po nani tum general la pulang ji protang te pharo hini pen langik long ji lapen VIP atuma phan protang te pharo po nasi labang so tiket dong sinang litum arni keo maprang pen en elang busita me nang litum matha nang ne labang so tiket ke dakla Taralangso adon ripi athengno adung la counter don ada counter lo ma si tiket jor bom lo na pen pini kelang konong ji apor la ke por 5 free apor pen si pangcheng pon po dak don ring pu pon po la pen labang so a concert ke cheng pon ji la ke por 5 apor pen cheng pon po la dak Sarlongki pe alun nang litum ajit long lo ne MUNTHI e na pen kapre popular alun dok pik lang na sinang litum dak bang ik no na pen non na dak kisik ke dak kon lo la si long along so pi apor pro tang te la dak alang litum ekdom lang next pik pen si dak dekret kon lo na si non tu apor na son ning ke parong ko na pen hong bang pen ani kang sama por to mon nang ke phan ko nang si yong to sa pen di po di pen nang kiju ibang ingtung pro tang te nang litum la dak bang ik non so por aquí protang ten ne MUNTHI e la Sarlongki pe la bang so concert dak par pon po tang te la dak neli dak organizer tum pen sitami thethini ka ching ki ka chan pon ja phan pori pon So hey Ripu, currently we are at Karbi People's House Taralangso, and if you ask me why we are here, so today after 5 p.m. the MUNTHI the live show will be starting here. So it's a request to each and every one of you, please be a part of it. Let's have fun together. Let's create a memorable November. And for those who haven't got your tickets, the tickets counter will be in front of the gate. Our people will be there, so you can directly purchase the tickets for MUNTHI the live show. So that's all. See you at the event. Kardong. Like a Sarlongki concert. This is one of the first concerts that's going to be held in Karbi Anglong. Not Karbi Anglong, but his first concert. Nitum preparation kuribom lang right now, but gates will open at 4. Angke nangtum maing pute laso 4 ta bang name or show kitcheng hunta bang name, which is 5 p.m. Nangtum ticket ne det ta ha jatum ke hai angke ke bang tum kang tum ta do ta hai di. La support si tickets will be selling na nitum jor lang, but they are very limited. Kevang ka pratum silong choji mo ticket ave pe nam luta pagela pasone chaplang lulo sir. La si please come Karbi People's Hall Taralangso long from 4 p.m. and 5 p.m.